kali bambi nga woli kubona mbera ya masano mbera ya kubinuka mbera ya kusasadya wano ku kitebe ekyobwa Kigulu muri Siganga abalangira n'abambeda ona kulwalero bavireyo ne bawerekera omukulembeze wensikirano bambi omuyaka mu ofisi ye era nga utwogera gano bambi Gideon Gologolo amaze okuti abamuntebeye nga ngobi wa Kigulu obo omukulembeze wensikirano owa Kigulu bambi omuyaka okwira mu bigere ebya eyali ngobi oba eyali omukulembeze wensikirano owesaza lino Patrick Zimba eyava mu bulamu obwensi emyezi nga ena gye buviireko. Abalangira n'abambeda bambi ab'essaza lya Kigulu okuva eni balaga Esanyu liri ekitalo kiriro bwa kyabazinga bwa Busoga bambi okubaga baluwa oba ekiwandiiko ekikakasa nti Gideon Gologolo n'omukulembeze wensikirano bambi ow'essaza erya Kigulu omuyaka era nga nali kujanga okukiika ku kitebe ky'obwa kyabazinga ebugembe. Ebbaluwa eno yawandiikibwa Isa Balangira wa Busoga Samuel Menyazira Muzale era nga yatebwako omukono ngenda ku mwezi 23 ogwokubiri era nga bambi ebbaluwa eno eweera abalangira n'abambeda bambi obuvumu ebawera amaani oluvannyuma n'obwa kyabazinga okakasa nti Gideon Gologolo bwe saagere n'omukulembeze wensikirano okuva mu isaza eri Kigulu agamu ku isaza 14 bambi agakola obwa kyabazinga bwa Busoga. So eyo nembozi bambi yembaleetaire ndi Yazid Yolisigira oli kwa Y Media bakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Sense alikwe pangira tulifana ye mu kifuba munairukira bulungi myezi ng'esatu gye buviireko twabalaga amawulire gano nga abalangira n'abambeda aba Kigulu
bambe batyama bagoberera enkoba nga weditambula oluvannyuma lwa eyali isaife izimba Patrick Gologolo okuyisa omukono abalangira batyama enasuuti era nga kyasalibwawo nti ajja okumusikira okwira mu bigere bye yali mutabane we Gideon Gologolo era nga kino bakisanukira ino era wabitawo ku ibanga itono omwana ono Gideon Gologolo bamutwala ku lusozi agagadde olusozi olwa Kigulu lubaku emizimu bambi okumukola ku emikolo naleeta amawulire ago ngono bakola emikolo enswezi davuma bale abaswezi bangi baida engoma da kuba emindi abantu bano ono bamutwala ku lusozi wali ku kyalo eky'Igulusi mu bitundu ebya Kigulu osoze no mu Lwidi tuli kumpiro na kibuga eky'Iganga bamutwala omwana ono yakola emikolo bambi yabita mu mikolo egyo abandi obo oli awo gye yesaka ku nguuto nga wobanga tiniwo otuukana obo oli awo osobola n'okufiirayo ku mulundi ogwo mwidukira bulungi nti twabalaga omulangira ono bamutwala mu lusozi wali Kigulu era bamukola ku emikolo wabulanga ejali egimu ku mikolo nti basala ente bagitoola mu akaka bakamuwa yakalya era kikoyobwa nti ngwe yali ngati n'omutuufu kuba bino byansikirano ngwe yali ngati n'omutuufu yali ngaafuirawo emikolo mingi gyakolebwa yanu omusaayi basala embuzi basala enkoko bintu bingi bamufuwa ku amata era mwidukira bulungi nti mando ow'olusozi luno omukyala Beatrice Kigulu bambi neyali omusaale mu mikolo gino nga neyagikulembera neyatambuza abaswezi abatwala ku lusozi eyo bayemba bakolaki basayo enakwedwera then oluvannyuma nga amaze okola emikolo gy'oku lusozi omwana bamwisa bajja bakola emikolo egindi waka era nga ekyali kirindibwa omukulembeze ono bambi omuyaka kujja kumwandola ku kitebe ky'obwakyabazinga bambi ebugembe buli waisaza yena ali ebugembe amasaza 14 ga nsikirano nga Kigulu bwe liri tibalonda bulonde wazira basikisa busikise nga bwe basikisa baba waife His Majesty ise bantu kyabazinga wa Busoga Gabulana Diope owokuna n'abesikirano abasigareyo abalala bona basikira busikire so tibalondebwa bulondebwe era n'omukoloni guno gwe tuva okukola nga tuyingiza Ngobi Gideon Gologolo mu ofisi yasikira okuva baba we era okusinzira ku baluwa yenaweebwa olukiiko lwa Royal Council ebugembe olufuga abafuzi ab'ensikirano nga empeerebwa ng'ekakasa Ngobi Gideon Gologolo nga Ngobi wa Kigulu. Numere twasooka twakola emikolo gye twamuneesa akalulu akalifaako abalangirako ekinalo twakamala twakola emikolo egisembayo olwaleero negisembyeyo nga tejyagira mu nteeka katoleraedda nga atinira ku mpitu tulina okujja nga tumuwa bwino amana entebe enwera etya tumusalira akaguwa anjire nga muvumu era nga mwikiriza kulw'okufuga obulangira obwaife abalangira n'abambeera era tumutyamiza ku ntebe ye enkulu yeene ey'obulangira mu ofiisi ye nga tukola emikolo egyaife egy'ekinolo baba tuli baikiriza okuba ng'oyo n'Ngobi Gologolo kubanga okuva kuba twatandika emikolo gye tuzira nsobi gye twamufunaku era tukolera emikolo egyo okutandika ku ntandikwa n'obanga enkoba tudikutuukanaku baba ozira ife tuzira misango y'oli niwo otuuka ku ekizibu ekifaanana kitya kuba enkoba za bulidde ebika bwe tubanga tudikutuukanaku mwena mukiidi abasoga nti disala
era niyekaba akalulu nibakakuwa n'okamwa nga tikakutuuka naku kakusala tomala lunaku oluvannyuma olw'okwandula y'omwana ono obwakyabazinga bwona bwali nga constitution ya Busoga kyekoba bwaka no omukulembeze ow'amasaza yena alina okuba wensikirano nti balonda bulondo bali kulonda ba bululu so kino kyonka kyawanguza Gideon Gologolo era obwakyabazinga bwona bwaikiriza ati noono omutuufu era Isabalangira Menya Samuel wano we yasinzira yena yakotinga amateeka yakati okusinza constitution ya Busoga n'emitendera nga bwe mwagikola ono tumwikiriza aida akiiko ebugembe era nga n'embeera toweebaire era oluvannyuma bano okufuna bambi baluwa kibaye balindiranga olunaku olw'okutyamisa ku omulangira ono ku ntebe wano ku kitebe ekya Kigulu wano ku district headquarters era nga olunaku lwaleero emikolo giwine kujja mu maiso engoma dikubye emizira gyakuba nga bambi bamuleeta gano okumutyamya mu ntebe ye era nga wetuli kulaga ebifaanyi olunaku lwaleero bamutyamiza mu ikonero Munamulondo wano ku kitebe ekya isaza erya Kigulu ku district headquarters so embeera Abasoga abakigulu mwena abalangira n'abambeeda balamwisa ino mwebale okwekuuma mwebale okuba abantu abalungi ntuuse okusiima eriira kyabazinga olw'okuba omuntu omulungi Katikkiro wa Busoga Saabalangira wa Busoga Katikkiro wa Kigulu Saabalangira wa Kigulu ndi ba deputy Katikkiro zibona abalangira n'abambeeda abakigulu abasoga mwebale okuba n'obugumiikiriza okuva lata waife weyaserera n'atuvaako ndikwogera nganze Ngobi Gideon Gologolo omusika owa the late Patrick Zimba Gologolo nga eyamwirire mu bigere ninze Ngobi Gideon Gologolo omufuzi wensikirano owa 26 bakunga mwena abasoga mwide twire walala tutegeragane abalangira n'abambeeda abakigulu kubanga Kigulu etusinga obunene twetaaga kugemera walala nga tukola ebyo ebitwiza mu maiso so tikutambulira mu kizikiza kubanga eitala liba wagati mu numba okulaga nti oli kubona ekiri eno n'ekiri so tikuli kweka wansi wa kitanda amazima ge tuba tutambulirengaku abasoga bakunga nga tulijja okuba n'okulumukano nga lata waife najjo omulumusa omukulu mwena muveeyo mwidumbire ensonga eyo Busoga okwisane n'amaanyi nsigaire ninze Ngobi Gideon Gologolo omufuzi w'ensikirano wa 26 Lero lunaku lukulu ino okuba nti baba waife kusinziira ku kiwandiiko kyetwafuna okuva eri Saabalangira n'abalangira 11 kyebafulumya nga batoola omwana wa muganda waabwe yaidulwa mbulamu muno bwensi Gologolo ne bamuwa ekigandiiko nti ayingire mu kisibe ky'abantu abalangira 11 olw'ekigandiiko ekyo ekyamuweebwa. Twebaza baba Kyabazinga, baba webale kuidukira muganda wo Gologolo, webale ino kuba yalwala wamusitula wamutwala wamwidangaba. Muledu Bogere Abdallah omukiise mu lukiiko lwa Busoga ali gano ali neisanu eringi ino letutuseeku
kuba tujja tutambula tujaga saawa eno tulina isano inene ino olw'okuba nga tufunye ngobi waife era yayingizibwa ndi mu ofiisi kale n'olwaleero era n'ensonga yetuliku leero ndi musanyufu ino ng'omulangira amayina gange bandeta Nkobe Robert kuva e Bukamba nawandala nawangayiza ndi musanyufu ino olwaleero olw'okuyingiza muganda wange Prince Gideon Gologolo mu office nga abalangira tubaire tutawaanizibwa nga tulina okunula kw'amaanyi kukya isaife agisa mukono alwaye tuli basanyufu nti tuyizizaawo munaife ajja okututendeta bazaaba ku lw'abeebugembe abatugemye obulungi nga tubatuukirire n'ebbaluwa gye baatuwa tubeebaza okukakasa omulangira oyo nti ningobi omulala mwikume n'omulala owangobi bwakigulu era nebaza Katonda olw'akatiikiro bakatiikiro bombi batubeereire woyina ate okuli katiikiro olwo muva wala oyo nzira kyemukoba kuba ti yatuyiirawo omubiri okuva ku bulwaire n'ensaawa eno tumwebaza yeebale ino yeebalire irala nebaza kyabazinga ab'amasaza boona obutatulekulira olw'okutulamusanga ku obutata ye buti omwana waife akoba ki ti omwana tuli mukuuma bulungi nebaza ab'omu ofiisi muno المؤمن العزيز الجبار المتكبر الحالق Embere towebere tuli kujja kuswika wano abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira bambi owaife busede mu bikado. Mama chiweze Sabalangira webale